What does an IT guy use for birth control? His personality. Or birth control Z. Lennatakse lennukis, keegi lausub, lendame Venemaa kohal, kust sa seda tead, kel varastati ära. The name's Blonde, James Blonde. Kaks sõpra vestlevad omavahel, kas sa saad mulle seletada, mida tähendab sõna poliitika, noh, ma proovin, kas sa oled näinud sääs munni, ei ole, noh vot poliitika on veel peenem. Burglars are getting very clever these days. Last night, my wife woke me up. Darling, there's a burglar downstairs. So I go down, check every room and don't find anyone. Then I realized I don't have a wife, and when I went back upstairs my bed and TV were gone. Putin helistab Buzail ja avaldab kaastunnet terroriakti pärast. Buz vastab, et pole meil miskit juhtund, sorry, ütleb Putin, ma helistan pärast uuesti.